O mwaka Bengi ya Kenya Commercial nĩ ĩkoragwo na mũbango wa gũteithia ahũri biacara nini na kũmahe mweke wa kwĩyaka thutha wa kũmahe gĩthomo mũbango-inĩ ũrĩa metaga Tujijenge. President nĩ erire andũ ethĩ magĩe na mũtugo wa kũruta biacara na wĩhokeku, akĩmaririkania atĩ nĩo mehokeirwo bũrũri ũyũ kũũkũria. Vijana tafadhalini, this is your country, sio yetu. Mimi nimebakisha miaka michache, nitakuwa nakula pension. Yeah? Mnaelewa wenzangu? Nani atawachiwa nchi? Si ni nyinyi? Jameni, nyinyi ndio mnatakikana kuwa mstari wa mbele kuhakikisha ya kwamba mumelinda rasilimali mali ya Wakenya na kuhakikisha ya kwamba ni haki ambayo itatuongoza, kwa sababu tukiongozwa na haki mtakuwa mumejilinda nyinyi wenyewe na mumelinda watoto ambao mtazaa tukienda mbele. President nĩ ateteire itua rĩake rĩa gũthura Mũndia Wori bodi-inĩ ya kĩgĩna kĩa andũ ethĩ, akiuga nĩ aconokaga mũno rĩrĩa andũ ethĩ maheo wĩra na handũ ha kũũruta magatuĩka a gũkungia thirikari. I'm being criticized, I could see yesterday that I'm appointing a 91-year-old to look after the youth sports fund and lakini jameni, let me put yourself in my shoes. Ukiona vile watu wanaiba pesa, alafu tuseme tupatie kijana, mimi afadhali nikae na huyo mzee bwana achunge hiyo pesa itumike vile inatakikana. Bwana. Uhuru nĩ orĩte andũ ethĩ marute biacara ciao na kĩo, ona rĩrĩa biacara itarĩ nene akamaririkania no mũthenya na ikinyũkia. Kuna Mama Ruto amesaidia watu, naona vile anasaidia kupitia table banking, unaona groups huko za wakina mama, hongera, endelea na kazi mzuri. Kuna dada yangu hapa mdogo, yeah, and it is possible. Alianza biashara yake, stand up Rosemary. Yeah. Alianza biashara yake ndogo ndogo huko, yeah? Ya kufanya huko snail farming, kitu hata mimi hiyo sijui inakulwa namna gani, lakini nasikia inakulwa. Right? But at the end of the day, standing up a small business, na hata wakati aligonjeka, amerudi, amesimama na ameendelea kutoa jasho. It is something for us to be proud of. Igongona rĩu rĩtabanagio nĩ Bengi ya Kenya Commercial, arĩa morĩtio nĩ President atĩ thengia ya gũthomithagia gĩthomo kĩa biacara metĩkĩre kũruta ngombo kũrĩ abiacara acio anini. It is quite evident and clear that we can invest in our young people without necessarily asking them for title deeds to secure their loan, but securing the loan because of the technical and experience and the skills that we have imparted on them. This is the way. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Kĩama Kariuki.